Desite bre ljudi, danas ću vam pokazati kako ubaciti skin u Minecraft. Vi skinite kakav hoćete skin i stavite ga ovako na desktop. Evo recimo, dobit ćete nekakvo ime, ne znam, sad, ne znam zašto sam izbrisao, ali dobro. Dobit ćete recimo ime nekakvo, evo, skin, tako. I onda vi lijepo dođete ovdje, preimenuj, izbrišite to i napišite Steve, S-T-E-V-E. Tako. I sad, idete na Google i dođete na ovu stranicu. Također daću vam link dolje u deskripciji. I onda kad to skinete, idete na ovaj PC, preuzimanja i dobit ćete tu takav paket. Prebacite ga na desktop. Dobit ćete takav paket, idete tu. Evo samo malo. Evo samo da vam još pokažem da ja nemam na Minecraftu da nemam nikakav skin. Da ne bi vi mislili da vas ja lažem nešto ili nešto tako. Evo, ime mi je Antonio Full TV. Znači ime je moje Antonio i stavio sam Antonio Full TV. Evo. Recimo ovo i vidite ja nemam skina, nemam ništa. Evo tako. Ugasit ću Minecraft. Idete ovdje. Idete Assets. Minecraft. Textures. Entity. I onda idete dolje i imat ćete ovako Steve. Tako će vam biti slika. To obrišete. Da. I nema više te slike. Sada taj skin koji ste vi željeli staviti unutra, samo ovako unesite unutra. U redu. Evo, i dobili ste taj skin. Sad, ugasite to. I vidite sad to vrlo važno. Jako važno. Idete u Minecraft. I ako vi sad idete odmah ovako, vi nećete imati skin. Evo, vi nemate skin. Morate ovo uraditi. Jako me pažljivo pratite. Idete postavke, rekursi ili resursi, ne znam već kako. Otvori mapu resursa. Onda idete na radnu površinu. Evo gdje je sad taj, evo default resource packs. Idete to, kopirate, izgasite to, otvori mapu resursa ponovno i ovdje zalijepite to. Tako, ugasite i sad idete, vidite sad nemate ovdje ništa, ali dobit ćete. Idete gotovo, onda opet postavke, resursi i evo dobili ste takvu nekakvu teksturu, ali to nije nikakva tekstura, sve će vam biti isto, znači ništa nije drugačije. Stisnete ovdje, gotovo, idete igraj sam, evo ga, imate skin. Znači stavite bilo koje ime da se zovete na Minecraftu, ali evo vidite, opet sve radi. Evo i na multiplayeru, evo da vam pokažem, evo Sarmacraft, previše ljudi brate. Idete tu, evo login, evo ga. Imate skin i na multiplayeru, evo većina ima takav skin koji imam i ja. Prekini vezu, evo zgasit ću Minecraft. Vrlo važno, ovdje baš tu, znači tu baš mora, ali mora biti Steve ime jer neće vam raditi. Zašto neće raditi? Zato jer
zato se ovaj, recimo kao što vidite ovaj tu Steve, se zove Steve. I vi morate preimenovati u Steve. To je bilo to. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste uspjeli, znači radi bilo kakav skin, stavite bilo kako ime u Minecraftu, ali ovdje mora biti Steve. Hvala vam, like ako vam se video svidio, naravno subscribe-ovajte se na moj kanal, to je bilo to, ćao.